саргузашти собир. модарам, вай аз падарам 10-15 сол хурдтар буд. қадди майдааш ба зур то китфи падарам меомад. ба намуд солиму бардам буд. рӯи сафедаш сурхии латифе дошт. чашмонаш калони гӯсфандӣ, пешонааш кушоди беожанг буд. ҳаракатҳояш чобук ва озодона буда, кори бори хонаро бо тезӣ ва бе ташвиши зиёд анҷом медод. меҳрубон ва раҳмдил буд. ба ятиму бенавоён дилаш сӯхта мегрист. одамдӯст буд, меҳмондориро нағз медид ва ҳар гоҳ агар ба хонаамон касе аз хешонашон ё дугонаҳояш биёяд, тайёр буд ки тамоми занҳои маҳалларо ба меҳмонӣ даъват кунад. як вақт аз зодгоҳи модарам деҳи Қурғон зани ҷавоне ба дидани амаки пираш ба деҳаи мо омад. модарам ӯро ба хонаамон таклиф карданӣ шуд. модари ин зани ҷавон як вақтҳо дар Қурғон биби Отун буда, модарам дар хурдсолиаш пеши ӯ бо ҳамроҳии духтари ӯ сабақ хонда будааст. падарам аз чӣ сабаб бошад, ки ба хонаамон таклиф кардани он зани ҷавонро муносиб намедид. аммо дар ҳамон даме ки падару модарам дар ин бора гуфтугӯ мекарданд, аз роҳрави дарвозахона се зани фаранҷидор намоён шуданд. модарам бо хурсандӣ ана Нисохон худаш омад, гӯё ба пешвози меҳмонаш давид. вай ба мо гуфта буд, ки шавҳари Нисохон одами бадҷаҳл аст ва занашро мезанад. аз дари ҳавлӣ берун баромаданӣ намемонад. Нисохон бошад, зани дилшод аст, хушчақчақ ва маҷлисорост, овози хуб дорад, ҳофиза ва ҳам раққоса аст. рӯзе аз рӯзҳо шавҳари вай дар сари хашму ғазаб бо теша ба пои занаш зада, панҷаҳои пои ӯро бурида партофтааст. ман хостам зудтар ин зани сиёҳбахти панҷаи бурида шударо бубинам. бинобар ин тозон аз қафои модарам рафтам. падарам бошад, барои он ки чашми номаҳрамаш ба рӯи занҳои бегона ғалтида гунаҳкор нашавад, ба хонаи амакам даромада ғоиб гардид. меҳмон чашмбандашро боло кард. ҳамроҳаш ду амакзодаи вай ҳам омада буданд. аммо ман фақат ба Нисохон нигоҳ мекардам. вай зани ҷавони бисёр зебо ва нозукандом буд. дар танаш атласкуртаи сабз, дар гӯшҳояш гӯшвораи дароз, дар гарданаш марҷони сурх дошт. чашмонаш сипсиёҳи ҷилодор буданд. бо модарам хандону шукуфон вохӯрдӣ кард, ба тавре ки ҳеҷ ба зани сиёҳбахт монандӣ надошт. ман як зайл ба пӯяш нигоҳ мекардам, то зудтар панҷаҳои буридаи ӯро бубинам. аммо пойҳои вай дар даруни кафши амирконии наппанав пинҳон буданд. падарам ночор гӯшту равған, биринҷ ва равғани чароғ ёфта овард. модарам дарав занҳои ҳамсояро ҷиғ зад. меҳмондорӣ ва суҳбати гарм сар шуд. Нисохон кафшашро кашида дар пешгоҳ ба болои курпача нишаста буд. ман дидам, ки ҳақиқатан ҳам як пои ӯ 4 ангушт, пои дигараш 3 ангушт надоранд. амакзодаҳои Нисохон, яке духтари қадрас, дигаре келинчаки ба қарибӣ шавҳар карда, ҳардуяшон ҳам шӯхтабъи, хандон ва гапбоз буданд. онҳо аз Нисохон хоҳиш карданд, ки тарона гӯяд. меҳмони қурғонӣ розӣ шуда дутор талабид. дутори падарам дар меҳмонхона буд ва дар он ҷо ҷураҳои гапхӯр ҷамъ шуда нишаста буданд. модарам бо андешаи ин ки агар аз меҳмонхона дутор пурсад, сабаби кунҷковии номаҳрамон мешавад, бародарам Азизхонро ба хонаи яке аз ҳамсояҳои дутордор фиристод,
ки дуторашонро пурсида гирифта биёрад. меҳмони қурғонӣ дутор зада бо овози ширадори дилангези худ суруду нағма сар кард. вай як ғазали узбекиро бо нақароти ҳама озод булдӣ булмадим озод дастингдан тараннум кард, ки ҷигархарош, ҳузновар ва пур аз оҳу нолаи ҷонгудоз буд. санҳо шайдо гашта ба мақоми тарона матӯшона алвонҷ мехӯрданд ва бо остинҳои дарози худ оби дидаҳояшонро пок мекарданд. ман аз он ғазали диловез ва савти шӯрангез об шуда сарамро ба китфи модарам такя дода нишаста будам, ки ба ногоҳ аз берун овози ғазаболуди падарам баланд шуд. вай модарамро ҷиғ мезад. модарам якбора аз ҳолати мафтунӣ ба худ омада аз ҷо бархесту берун баромад. ман ҳам хавотир кашида аз пайи ӯ ба айвон баромадам. ба меҳмонат гӯй дам шавад, хашмгинона амр кард падарам. хонаро ба сараш бардошт гӯй. овози вайро дар меҳмонхона будагиҳо шунида нишастаанд. онҳо гумон мекунанд, ки ашулагӯянда ту ҳастӣ. мулло Зайниддин: кас дар ин ҷо аз имонаш ҳам ҷудо мешавад. ба як маҳалла шунаванда занашро ашула мегӯёндагӣ одам ба меҳмонхонааш муъмину мусулмонро ҷиғ назанад. беҳтар буд, гуфта аз меҳмонхона баромада рафт. ман аз шармам замин накафид, ки дароям. модарам ҳаросон шуда гуфт: охир вай меҳмон аст, як мазлумаи дилшикаста аст. ман чӣ хел ба вай ашула нахонед мегӯям? мегӯӣ, ту кай боз гапи маро мегардондагӣ шуда мондӣ? инро гуфта падарам ба рӯи модарам як шапоти зад. ман тарсида ларзон ба модарам маҳкам часпида гирифтам. бечора модарам кафи дасташро ба рӯяш ниҳода овозе набароварда боз ба хона даромад. вай ба рӯи меҳмонон зур ба зуракӣ табассум мекард, ба тавре ки ӯро дида раҳми кас меомад. вай дарҳол ваҷҳ ёфта ба ҳофизаи Қурғонӣ: авф кунед, соҳиби дутор омадааст, дуторашро мепурсад, гуфту дуторӣ дар паҳлӯи Нисохон истодаро гирифт. вай боз бо садои нарму табассуми узрхоҳона илова кард: афсӯс намонданд, ки камтар машқу ашулаи шуморо шунавем. вай дуторро гирифта бурд. ман фаҳмидам, ки модарам бо ин тариқ ашулахонии меҳмонро баҳс кунонданӣ аст. лекин мутаассифона меҳмон ба фаҳми ин намерафт. вай баъди ба хона баргаштани модарам гуфт: майлаш, ман бе дутор ашула мехонам. пас табақчаеро дудаста дар бари рӯяш нигоҳ дошта ба он доиравор панҷа зада таронаи нав хонданӣ шуд. занҳо хушҳолона омодаи шунидани тарона гардиданд. лекин модарам асло хурсанд набуд. ман ба рӯяш нигоҳ кардам. ранги рӯяш канда монанди рӯймоли сараш сабзсафед шуда буд. охир чаро рангаш наканад, ки лаззати хониши ҳофизаи хушилҳон барои ӯ шарбати заҳр мегардид. вай тез ба пиёла чой рехта ба меҳмон дароз кард. ба дасти ларзонаш қатламро пора карда истода мегуфт: ба дастархон нигоҳ карда шинетон, охир шумо аз қатлама ҳеҷ нахӯрдедам? Нисохон: қуллуқ, ман бисёр хӯрдам, ҷавоб дод. Нисохон: инак меҳмони нозанини мо қиёфаашро ғамолуд сохта, чашмони сип сиёҳи дурахшандаашро нимпӯш карда, бо оҳанги созу гудоз, алам, ҳасрат ва надомат таронаи нав сар кард. лекин ман акнун чист сурудани ӯ, нағзӣ ё бадии суруди ӯро фарқ карда наметавонистам, зеро чашму ҳуши ман ба модарам буд. дилам ба ӯ месӯхт. вай ҳамоно табассум мекард, аммо
از تبسمش آثاری پریشانحالی و عذاب روحی او وایدا بود. لبانش میپریدند، چشمانی وهم گرفته‌اش گاه به روی مهمان و گاه به دری نگاه میکرد. وی با شورانه از جا خسته رفته در را محکمتر پوشید. چاینیک را گرفته به پیاله خم کرد، بیخبر از آن که چاینیک خالی است. در این اثنا سرپوشک چاینیک جینگر کرده لرزش دست مادرم را آشکار ساخت. حافظه نازنین باشد، بلبلوار الهام میکرد و زنها از آواز سحرانگیز او سحرزده شده مثل گوهر جنبان های سر بجنباندند. ولی مادرم در جای نشستگیش ترخ شده مانده یک ذیل به بیرون گوش میانداخت. در واقع هم از بیرون شرفه پا شنیده شد. من خودداری کرده نتوانسته تیروار پریده بیرون برآمدم. در تاریکی پدرم به تک در آمد. دادا، نیساخان خاله‌ام را ببیم. اشوله گویندگیشان نه، خودی خاله‌ام. بیبیت را جیغ زن، با غضب فرمود پدرم. دادا، نیساخان خاله‌ام خودشان. جیغ زن میگویم. باز گپی مرا بریده وی از ترس لرزیده دری خانه نیمراق شده به مادرم ایما کردم که برآید. وی با چشمانی وهم و هراس گرفته‌اش به من نگاه میکرد و از جایش نمیجنبید. من سخت‌تر دست جنباندم، ایما کردم. نهایت وی برخاسته آهسته قدم مانده برآمد. حافظه باشد از دنیا بیخبر با آوازی بلند اوج اشوله‌اش را میگرفت و آواز وی البته نه فقط در مهمانخانه بلکه در کوچه هم شنیده میشد. من با هر دو دستم به بند دستی مادرم چسبیده با او در پیش پدرم حاضر گردیدم. با من هر چی خواهید کنید، اما حاضر نه. بعد مانید مهمانها بی خرخشه برآمده روند. بعد از آن کشید هم میلش. به پدرم فرصتی دهان گشادن نداده زاریکنان گفت مادرم. پدرم یک آهی قهرآلود کشیده 2-3 قدم آن سوتر رفت. مرا شرمنده کردی، گفت وی بعد از با آوازی بلندتر برای آن که نیساخان شنود الوه کرد. با این خیل آوازی بلند اشوله گفتن چی لازم؟ تمامی محله میشنود. آخر به دل آدمها هر خیل گپ میآید. شرمندگی. آواز نیساخان هم لرزه بریده بود. مادرم به خانه برگشته از شرم و خجالت زبانش گرفته به عذرخواهی درآمد. این مردها عجب آدمهای غلطی میشدند. دادای این مادرم مرا نشان داد جهلشان گنده. در سری جهل آداب را هم از خاطر میبرارند. و دلتان نگیرید آیین پاشا. نیساخان صبح سرخ شده رفت، اما خجالتمندی و آزردگی خود را در زیر لبخند نازک پنهان کردنی شده پیشتر گفته نمانده بودیه. به من گفت راست میگویند. حقیقتا هم اشوله خواندن من لازم نبود. بعد خاموشی دور درازی بغایت ناگواری که به میان آمد، مهمانان برخاسته خیرخوش کردند. مادرم آنها را تا نزدیکی دروازه گسیل کرد. من خرسند شده در دلم میگفتم که نقص شد. اکنون بیبیم خاطر جمع شدند. لیکن مادرم وقتی که به خانه گشته آمد پریشان حال و اندوهگین بود. وی دسترخوان را غن داشته ایستاده ناگهان خود را بر روی گلیم پرتافت و فیغانی برداشت. بیچاره هنگس زده زار میگریست.